trka u ovoj regiji? Pa motoristička, sigurno Opatija, bez premca, a automobilističke mi moramo se ograničiti na trke ili na reli takmičenja, Događaj. a Opatija sasvim sigurno je najvažniji događaj. Od brdskih trka Kotor ko brdska trka je sigurno najveličanstvenija, najkompliciranija, najviše zavoja, možda i najopasnija, ali kad se čovjek popne na Njeguše, onda osjeti nekako posebno zadovoljstvo. A ako staviš konkurenciju za ne znam koliko više sekundi, onda je to zadovoljstvo veće. A onda kad 30 godina nakon toga niko ne skine taj rezultat, to je onda još bolji osjećaj. Danas kad gledamo Prelug, to je čisti mazohizam. Da, Prelug je super staza. Prelug nije trebalo graditi Grobnik, nego je trebalo Prelug napraviti sigurnijim, sa zaštitnim ogradama, sa zonama izletanja i tako dalje. Staza Prelug je u svjetskim razmjerima fantastična. Danas pratiš automotosport? Slabo.